जोजलपा सोक्मी पासमी जिगो तो चैनल नवीन शाक्य पॉडकास्ट यूट्यूबे वना सब्सक्राइब यान दिसा सुबह जी भेन तुलादर तो हस्तकला मेला जो जोंदु उकिरन पासा साउटु कारन जिनस का ठेक सोयो का यसका तत्संत स्पाइन हेबी सो थना आठ्याउ मेला चाहिँ आटो जी नकिन वेकले चाहिँ नामनापला जु मरु मलाई थो वेक अप छ हना कुट याना उन नास देन समय यानो छ अझ बाला रिउ न थप्याउदु वेक अप छ यानी रिउ जी हलस पैछो न तो छुछारा चाहिँ जितो जिसँग म के तो नो जेनेरेसन फुकेस्ते है तो जी नेपाली त जको म के थना गुल्न खाना विदेशमा कुछ आइछु खाना वेक अप नि लागि न छिउ लागि न तस्मा हेबी सोको क एजा ठ्याउ टी प्रोग्राम चाहिँ ठ्याउ मेला चाहिँ डेन्डरसँग जोन नाछ अझै छिस हेबी सुनिने छ जसलबा जी भूपेन्द्र बज्राचार्य ठौ मेला जो चाहिँ सोनदेङ उखनी रोशन भाइ न इन्भाइट आज चाहिँ ठन गयो सिकै हेप सुन जाउँदो मलाई एक त थो एरिया थियो एकदम ह्यान्डिक्राफ्ट एकदमै ना जाओ पि था ना पान्छे तर थन सिकै हेप सुन जाउँदो जिमी बच्चा बच्चा खानपिन यार न बच्चा चाइल्ड बाइक दिने आजका एक चाइल्ड यो सुबह नवीन शाक्य जी प्रेसिडेन्ट बागमती प्रेस हस्तकला संघ पाखे नापन्तो जी उपाध्यक्ष नेपाल हस्तकला महासंघ ठो चाहिँ गो वडा नम्बर 6 मा आयोजना याउडो ठो चाहिँ हस्तकला तथा पर्यटन प्रबोधन मेला रगा चाहिँ गो छौ सुरुवात याउडो तो एकदम लायक जो अले ठुके चाहिँ विशेष नाम बागमती प्रेस हस्तकला संघ त चाहिँ नि बागमती प्रेस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न हस्तकला यो चाहिँ नि छौ बोज्या याउ चाहिँ नि गो सो अवसर बिउडो उकै लागि यको धन्यवाद अले विशेष ना जिमसँग चाहिँ थोप प्राइबेले ने चाहिँ नि बागमती प्रदेश चाहिँ नि दु परम्परागत रूपमा चाहिँ नि छलकला नावया चों पेज हो गो हस्तकला दो उकेन लोभजी अवस्था लना चों पे हस्तकला त झन् प्रबोधन या हिसाब हो खुशी चाहिँ झन् थो पु कला हरगा चाहिँ पु कला यो चाहिँ छोट द्वार चाहिँ झन् चाहिँ नि छो ढका चाहिँ थो झन् बजाय नात्नु दो स्पेशली थो पु दाजकी चाहिँ पिन्छ चाहिँ विशेष ना एले चोपी पु दाजकी पिन्छ देगाटो प्लेटको ख राजु चित्रकार जी वेकन चाहिँ तयार हो देगाटो हो अले ठो चाहिँ छौ अवार्ड न चाहिँ ललित कला अवार्ड न चाहिँ नि पहिलो लाउपरी जुल अले ठुक्कला चाहिँ नि थौकने झिउ नेवा समाज चाहिँ नि गु छिस चाहिँ नि जन्म जुसान चाहिँ मसी तर्न चाहिँ नि झिउ चाहिँ ठो कलाई त प्रयोग पूजा आज प्रयोग है तर आठौँने फिटर चाहिँ छौ च्यालेन्जिङ रूपमा चाहिँ नि विभिन्न ठो चाहिँ नि ठो फ्लेक्स प्रिन्ट जुल ठो प्रिन्ट मिडिया ना चाहिँ ठोक्कला चाहिँ बिस्तारै स्थापित भ्या बना दो फिटर चाहिँ उजागर यामा फिटर उठान यामा हरगा चाहिँ नेपाल हस्तकला महासंघ बागमती प्रेस हस्तकला संघ दुई संघ संस्था पाखेन चाहिँ फिटर प्रमोट या लागि चाहिँ जिमसँग चाहिँ लगाइ दियात्नु दो ठुकी फिटर चाहिँ नि झिउ छलक बलै नाउने मार्गा चाहिँ नि ओ किस्म चाहिँ नि हरेक झिउ चाहिँ नि कार्यक्रममा चाहिँ फिटर चाहिँ योजना बनाउनु दो अले ओठेन्टो चाहिँ छियो प्याब्लिने चाहिँ फ्ला छि वस्तु त जस्तै गुण छि माना पाठिन निसेकया छि देउना बाटा ढाइ छि मतलब बिबले चाहिँ नि जात्या नेउटे ठु किस्मो चाहिँ नि ठो गो काँच युपे प्रोडक्ट हो उ क्वालिटी युपे प्रोडक्ट चाहिँ छिसँग ठोकने छलक बलै कम ज्या हो न ओ चीज त चाहिँ जागरण याओ जस्तै हुक्का जुल छि विदेशी हुक्का लास खायो हुक्का चाहिँ छिसँग युज तर ठन्चो हुक्का चाहिँ बिस्तार चाहिँ नि कम ज्या हो न जुन चाहिँ थदो किस्मो चाहिँ फ्लाउ चीज त चाहिँ मोनोटेसन स्वे कने एक झिक चाहिँ नि फिर चाहिँ केरे मार्यो हिसाबमा चाहिँ सो भन्छ फ्लाउ सामान्य न भया त्यो ल आठो प्याब्लिने विशेषता चाहिँ झिस ढाटु कला जुल काष्ठ कला जुल अले अनवया चाहिँ विभिन्न समसामयिक विधायु चाहिँ कला त याना जम्मा चाहिँ झिस चाहिँ नि उनियो अनवया चाहिँ क्रिस्टलियो जुल अले अनवया चाहिँ पेपर प्रोडक्ट लगायत विविध कला त चाहिँ नि ह्यान्डिक्राफ्ट सामान न तो प्याब्लिने तयार हो खास न चाहिँ झिस चाहिँ झियो लोखा चाहिँ तो पु कलर हो चाहिँ नि झियो चाहिँ नि चुयो या चलन दो बुद्धिस्ट चाहिँ विशेष ना चाहिँ पञ्चबुद्ध यो चाहिँ चुए तयार मखला दायाँ बायाँ पूर्ण कलश अले अन मेखा अन वया चाहिँ वाउ भट्ट तयार चाहिँ तो चाहिँ लोखा चाहिँ झिस
लोहा गो प्रवेशद्वार है उटा ल्यून तया चाहिँ नि ल्यूने ढ्योने चाहिँ नि नेचुरल स्टोन कलरमा चलन ढोका अब वो चिज चाहिँ नि बिस्तार चाहिँ नि हरे जुयाउन वो जुयाउमले चाहिँ ठुकै चाहिँ छौ चाहिँ देखि कलाकार टेउ न गो चाहिँ रोजी रोटी यो खन जुई मखला अले ठो कस्ट वाइज भट इज हाई जुयाउन चाहे डिमान्डै कम जुले वो जय बिन्द चाहिँ छौ छकनि गय यामला ओ यो को ठिकै जुल अले वो ठिकै जुले चाहिँ मोनोटेसन चाहिँ नि उटा इफोर्ट याम फोटे जुयाउन अले उके प्रतिस्थापना चाहिँ नि ठोकले चाहिँ नि फ्लेक्स जुल अथवा चाहिँ मतलब चाहिँ फटे प्रिन्ट नान चाहिँ नि वो यही डाइरेक्ट म चोसी ओ किस्म न या चलन जुल वो ना चाहिँ नि झी चाहिँ ठो जेपी पु जेपी दाजकी जिब्न्यु चाहिँ नि ठो गुप पेसा ख बिस्तारमा चाहिँ ननाउ अवस्था लाना दिन्छु अले ए जुनी चाहिँ ट्विटर चाहिँ रे झिसा पठान या अति जरुरत है तो चीज चाहिँ झिसन चाहिँ छौ जागरण ना एठो झियो कला चाहिँ प्रयोग या माटका चाहिँ ओ ठिका चाहिँ नि दकुस्यान 60 सहयोग या माटे छ जी तेजसमान शाक्य जी छम धातु मूर्तिकार नापो काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत ब्याचलर अफ क्राफ्ट एन्ड डिजाइन प्रोग्राम है फोकल पर्सन नापो लेक्चरर नख अहिले नापो ठो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत कला संस्कृति पर्यटन प्रवर्धन समिति सहसंयोजक नख अहिले ठुगु 3 दिने हस्तकला तथा पर्यटन प्रवर्धन मेला 2080 झोले ठो अर्नीको मूर्ति चाहिँ नि जीवन्त प्रदर्शन या खेले जी नेतृत्वदायी भूमिका याना चुनु न ख अर्नीको धाइम तस्को प्रख्यातम कलाकार ख वो कलाकार जको मक्की वो वास्तुकार न ख मलाई वही के छौ बहुआयामिक क्षमता जुमा 13औं शताब्दीमा कलाकार गुम चाहिँ चित्रकला लिन उग्लिए पोख्त ख धातुकला लिन उक्तिय पोख्त सा वास्तुकला ल नाकाम वा वे कयो चाहिँ उदाहरण रूपे चिन्यु चाहिँ बेजिङे गु श्वेत स्तूपर गा चाहिँ दु ख वे कन चाहिँ डिजाइन न वे कयो निर्देशन चाहिँ ठु श्वेत स्तूपा तयार जुगु ख अर्नीको यो चाहिँ छकु छ धामाली भले गुलिस्न चाहिँ 16 वर्ष अथवा गुलिस्न 17 वर्ष गाडा है 16-17 वर्ष उमेरे तो चाइना चाहिँ सम्राट चिनिया सम्राट कुबलाई खायु चाहिँ अफिसियल कोर्टे अफिसियल निमन्त्रण आए उगु पाले चाहिँ छिठो नेपाली जुजु जे भिमदेव मल्ल ख वेकै पाले चाहिँ ठो अर्नीको एउटा चाहिँ अफिसियल इन्भिटेसन वया वेकअपसँग चाहिँ 52 जना कालीगढ गुल्सिन 72 न गारै गुल्सिन 90 गाना ताई एकिन ठुलिया संख्या गाल टाटाको तर विभिन्न इतिहासविदसँग 52 72 80 90 धाउको त उली टिम चाहिँ नि नेतृत्व याना नेपालमा चाहिँ नि चाइना वन अटेन्डो लासा वन विभिन्न चाइनिज चाहिँ विभिन्न हासे तो श्वेत पकोडा निर्माण या नापनाप चित्र मूर्ति जिनुवा या नापनाप नुगु नुगु चित्र न देखियो चाहिँ ज्याजो यागो रे चाहिँ खचानी दु अर्नीको न पटक पटक मलाई कुबलाई खाँदा चाहिँ नि नेपाल ल्याउने लागि निवेदन न याउ ख म तर कुबलाई खान चाहिँ नि सकेसम्म अन्य टेउ हिसाबमा अब अन्य भुलेया हिसाबमा अन्य चाहिँ कलाकृति रचना या हिसाबमा वास्तुकला रचना या हिसाबमा अर्कै नाटेउ चाहिँ नि ज्याजो चाहिँ नि याउ चाहिँ नि खनेर त जस्तै कि अर्नीको या ठनु नेपाली न ठयु चाहिँ परिवार दु तैगु न खण्डु तर परिवार सुखर गाला आटको सु निर्केउल जु मखनी गर्न दु यो चाहिँ एभिडेन्स सु भेटे जु मखनी तर एसा न थन परिवार न दु जुल तर थन परिवारै त्यागी जुयु किसिम न अर्नीको त चाहिँ अनेक कुलाई खान चाहिँ नि नेमटक चाहिँ नि कला ब्याइना बिउ चिनिया कला त ब्याइना बिउ दु न चाहिँ नि ख चाहिँ नि नेने दु छु प्रसङ्ग उठे जुइ भले ठो अर्नीको न चाहिँ नि गु टिम जना म भले ठो दक्षिण पाखे न्यावना अहिले दरबार येलो दरबारे मलाई जय भिड मल्ल त चाहिँ नि दर्शनीय न अन चाहिँ नि छि आठो शङ्खमूल जुया मलाई अहिले ठुकी बनेपा वना अन टिबेट चाइना पाखी वौँ रह्यो चाहिँ नि छौ रिमोर्डु
वो कठाउँ चाहिँ नि यसले चोम जुइमार्यो चाहिँ नि चिसो चाहिँ नि आधार चाहिँ नि काफु ठुगु मूर्ति लागु केना चौँ ख अर्नीको रह्यो छ म नेतृत्वदायी कलाकार ख मलाई वास्तुकार ख वो टिम तरौँ टिम चाहिँ नि नेतृत्व यही हुज्या वो तरौँ टिम त निर्देशन बिहाचुन् मलाई टाइम टाइमले वे निर्देशन बिहाचौँ कठाउँ हे ठो अर्नीको चाहिँ नि परिकल्पना होइन ला जौ ला चाहिँ नि केना चाहिँ नि अठिना जुनुस् ल ले खौल हाटे चाहिँ नि झि जावा जना चौँ ल अहिले मल्लकालिउ चाहिँ नि भेषभूषा चाहिँ नि केनी हिसाब ठुलो चाहिँ तपाल ठौकने तपाल मक्की नापैए तपाल अहिले टपुली न चाहिँ नि झि ठ्यासु टपुली घाट है नापा मल्लकाले ल ठो झिउ नेपाल देर हो ल चिकुए ठाक ठौकने ग्लोबल वार्मिङ होइन चाहिँ ताने आऊ कठाउँ जिया उली चिकु मटाउँछु ल नापल हिउँ परे जिउ न ढाइ नाटया मलाई अठेजु नाप अठेजु कठाउँ चाहिँ नि टपुली चाहिँ नि ठो ठ्यासु टपुर घा चाहिँ नि ढाएर है अहिले ठुकै लागि चाहिँ नि विभिन्न मल्लकालीन मूर्ति तर्नु चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धान होइन उसले चाहिँ भेषभूषा गठे जुइल्याएर घा चाहिँ नि तिमीसँग ठुकै अध्ययन अनुसन्धान यासेन्डु ठो ठ्यासु टपुली पुइको चाहिँ नि ख अहिले अठेन्डु झि जामा टाइपको चाहिँ नि मलाई टपाल अहिले लकान चाहिँ नि उब्लेइए टाइपको लका चाहिँ नि चिसँग अध्ययन अनुसन्धान लुइका ठुके चाहिँ नि वेशभूषा चाहिँ नि प्रस्तुति हानुडु ठो धलट्यो ढाले आगु ख लास्ट धलट्यो ढाले या त न दक्षिण मध्ये नापा कि त सी मलाई कि त चाहिँ नि चाखे चाहिँ नि चिसँग चाहिँ नि गुए मागा गुल्न चाहिँ नि नरम सामग्री ख वो नरम सामग्री चाहिँ नि वो गुयो चाहिँ नि जायामा फुसा चाहिँ नि सिलिया डाइरेक्ट या सानो जिउ मकुरा छ चाया खैन डेका ठो या जो आ ठो डेका छु चाहिँ नि चाखे चाहिँ नि चिसन डेका ख ठो चाहिँ नि छौ गठचा ख यसले चाहिँ नि गठचार गारे ठो हाकु चाहिँ र अहिले अठेन्डु खोपे ठिमी चाहिँ नि ड्योचार घान ढाटा हो चलन रु ठुकेट कुमाचार घान ढाइका कुमाटेसँग चाहिँ नि भाँडाकुँडा देखियो लागि प्रयोग युज या कुमाचार घान ढाइयो ख ठे कुमाचा अथवा ठो गठिचा ड्योचालिए चिसन ठो अर्नीको मूर्ति गोया चुनु ख लिपा ढलट्यो ढालेयाउ लागि ठुके ठासा डेका सिली हानच जयामा नि सिली जया रुङ्गा अहिले हान उके ठासा डेका स्या डेका हो ढालेयाउ लागि स्या डेका उयो चाहिँ नि चिसँग उया सि उडेन ढलोट नाका ढलोट चाहिँ नि लुना फिटर चाहिँ नि च्या गठिदिएको ख वे आकार प्रकार साइज चाहिँ नि छि तलौटे चाहिँ नि प्या भइगा लेठो अर्नीको यो छाटा देखियो छोले ठो छि वरिष्ठ मूर्तिकार राजेश अवालेजु सल्लाहकार डुगु खसा जी चाहिँ नि कला निर्देशकको रूपमा जाइना जुनु अठेन्डु छि प्रमुख मूर्तिकार राजु साक्य जुल अठेन्डु नवराज साक्य विकास साक्य नाप काठमाडौँ विश्वविद्यालय कलरथा डिजाइन विभागीय विद्यार्थी ठुके चाहिँ नि सहायक रूपे चाहिँ नि संलग्न जुया चौँहरू ठुगु ललितपुर महानगरपालिका ठो 3 दिने हस्तकला तथा पर्यटन प्रवर्धन मेला सम्पन्न या लागि ग्वालना दिल मलाई ठुके चाहिँ नि जिबी थ्यापी कलाकार पिन्दन मलाई ठो हस्तकला मेला अन्तर्गत छौ युनिटी रूपमा प्रस्फुटन या लागि छियो चाहिँ नि प्रतिभा प्रस्फुटन या लागि मौका बिहा दिल मलाई 6 वटा कार्यालय न जिम्ता चाहिँ नि भरोसायना जिम्ता चाहिँ नि ठुली जिम्मेवारी बिहा दिल मलाई ठुके चाहिँ नि जिबी एकदम लेता ठुके अझ जिमु चाहिँ नि क्षमता ठो येलो दे जको मक्की मलाई आठो नेपाल भरिए मिडिया पाखिन प्रचार प्रसार जुगुली जिबी एकदमै लेता मलाई अर्नीको घण्टेका चौँ दुर्गा यही येलो खोपन छ सोया चौँ नडु दक्षिण चाहिँ नि प्रोत्साहित याना वेना चौँ ठुकिना चाहिँ जिबी एकदम भाग्यमानी टाका अति लेटाका छ न ठुल्दा चाहिँ जुगु ख चाहिँ थाले किन सुभाग जी राजेश अवाले मूर्तिकार चुन्यो ढापा क्षेत्र ओगबाल ठपा हिते हाल थन 17 वटा सिन्चा हिते 51 जोशी जे वगैटा टबारिया सम्बन्धी याउ जी टबारा खा
अनि वेको सब छिटो संस्कृत विद्यका शब्दावली पुस्तकान उपोषा मसुजे ले ठो छिटो नेपाल आर्ट भिलेज वेको सब एकदमै शुभचिन्तक ख वेको नै छिटो नेपाल आर्ट भिलेज देखा नामाकरण वेको नै नाटियो ख एजुले छिसा चाहिँ वेको त अन छिउ आर्ट भिलेज सचिबुन जोशी पार्क गाटको देखियो यो छिउ सला बल जो ख उके लागि छ त मेला ठ्याक्क लागा तो छिटो 6 वटा महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका 6 वटा ठो ज्याचौपट्टि मेला वेको यो चाहिँ मूर्ति देखियो का छि नेपाल आर्ट भिलेज यो वेको यो मूर्ति देखियो कोजी कोठ ठो देखियो सुर ज्याचौ का नेपाल आर्ट भिलेज देखा जुन ठो कन्सेप्ट ला जो जुवे खटा एज अ ठो नेपाल आर्ट भिलेज जिरा चाहिँ परिकल्पना कार्डका जुन थाबिला ले ठो चाहिँ छुको सान जो हिसाब 30-35% जो जुठो कन्सेप्ट का ले उके त पासमेन्ट मा सला बल या खला ला ला ठो ठो देखियो ठो यापटी सुर जिउ जुला ले उके चाहिँ खास सुरगाडा चाहिँ छ पहिला एट्र्याक्सन द गाड्यो 72 फिट हो भैरव यो मुखाकृति जिसान देखियो फर्स्ट एट्र्याक्सन वो याट हैन अनि दोस्रा अन छियो कलाकार टे उठो मूर्तिकार फुको छिटो ह्यान्डिक्राफ्ट लाथे फुकुसु न अन कलाकार गाना छ चाहिँ डेग्युरगा कुटडु अनि उके नपर्न पछि चाहिँ ठो गुल्ड ठो ठाउँ छ ह्यान्डिक्राफ्ट गा ध्याजपट्टि वो बिदा डक्को बिदाइन छिस अन लाइफ डेमो याउडी न छिउ कुटो ज्याचौं ठो थाहा छि छम्पी गोराउड नगरपालिका छम्पी वडा नम्बर 9 डुकछाप नब जोरेजु ठो ठो छिस चाहिँ ठो सटिमन पार्क का जुन ठो मूर्ति न अन सटिमन पार्क टेउपट्टि छिउ सोचाइ छ ल अले ठो अन्यको यो मूर्ति देखा छनो छिटो 6 वटा ठो ललितपुर नगरपालिका 6 वटा ओकुबा 6 वटा ला वो ओकुबाले वेको यो छे चाहिँ वेको यो छे का थियो गन गन छि निने दु वाले अले वे छेयु चोके दुनिया अब मूर्ति देख्नु जा छौ ल पूर्ण पर्यो लाइफ साइज ख ले वेको यो मूर्ति चाहिँ थने टेरिया चाहिँ हैन टुमेला मजुले थने टेर गाय चाहिँ अथि बैनाने अले उठेस्तो अन कि नुगले सुन्ला रे यसले सुन्ला रे अन चाहिँ मूर्तिकार सिद्धिराज शाक्य गाडले एकदमै नाकाका वडा बिजाम ख वेको मूर्ति अन लाइफ साइज वेको मूर्ति देखियो जाछौ अले उठेस्तो छि थाइने यसो स्कुलले अरु चाहिँ छि ग्रास वर्षाकियो अर्डकट मूर्ति देखियो जाछौ पिङ्कु मूर्ति चाहिँ ठो मानव मूर्ति पिङ्कु देखियो जाछौ ओ थाइने राज वर्षाकियो मूर्तिलाई थाइने टेउजी अनि टेउरिया चाहिँ प्रवासी पिन्छ चाहिँ अनि सल्लाहगुरु अनि टेउरिया ठो 6 वटा न अझ छिटो बोको बाहिरटा ठो छिउ मेटल क्राफ्ट हबगा चाहिँ छ जुन पुटैना छ न ठो ढाका ढाकासले मेटल क्राफ्ट हबे ख छिटो बोको बाहिरिया एज आ ठो छ जुन ठो नेपाल आर्ट भिलेज न अन छ ठो ह्यान्डिक्राफ्ट गेटक याना जो छ चाहिँ ठुटा प्रमोसन याउ अन छ चाहिँ नुनुपी कलाकार उत्पादन याउ अनि ठुटा बजार विस्तार याउ ठ्यो ठ्यो छिबे लक्ष्य जना वना न ठो छ यानो जुल एज अ ठो वरा ठो जुन छ ठो यानो न वे कन्से पइन जुल छिटो ठाटो मूर्ति कला यो हब ठो ओको बा एरिया खर गाटा पति छ छिटो ठो मेन उद्देश्य छिटो आयाना ठो जुन मेला मेन उद्देश्य ठो ठुटा कया छ चाहिँ
to middle class hub let's ho chiu so jun Lollipur da craft city ga jun old craft city to Lollipur da so craft city khar ya jun post da ji do do we don't know chesa teo bi ur ga do ne to percent se ras ba जीवना रत्न साक्य जी स्वर्गीय वरिष्ठ कलाकार मूर्तिकार सिद्धिराज साक्य का वैका सम्झने तो धातु मूर्ति कला सम्बन्धी वरिष्ठ कलाकार का वैके जन्म चाहिँ 1980 इजु ल वैके मरो चाहिँ 2065 चाहिँ वैको नभा बाबुने टाइममा तो एकदमै कम ज्याइमी एकदमै कम ज्याउ टाइम वो टाइम में चाहिँ बा चाहिँ सम प्रमुख कलाकार गुम्बनु न कि ठो ज्याइता चाहिँ थकाएर चाहिँ योको तौरमा पनि भूमिका मिठो मिठो कलाकार छ हजुर वकन चाहिँ योको जगमते त चाहिँ ज्यासेना चाहिँ ठो ज्याइता चाहिँ हाना सौ चाहिँ ऊर्जा बिया चाहिँ वयाचम कलाकार वके ज्यासन यो कुठा से दु जि काठमाडौँ उपत्यका सोबुटी खट्टा छ गुल्न गुम्बा ददै गुम्बा त हरेक गुम्बा चाहिँ वके ज्या चाहिँ जेसन सोबुटी दु अथेन टु देश विदेश से यो कुठा से चाहिँ वके यो ज्यातो इंट्रेस्ट दु बि भला इंट्रेस्ट का याबुटी खट्टा छ के स्कोप यो के दु के साथ साथै चाहिँ स्कोप दुको मको जेसन चाहिँ थयुबुटी कलाको कौशल थयु क्रिएसन त किनेबुटी टुके चाहिँ यो को मौका दु ठुके नाना दु ठुके दाना दु तर चाहिँ सब चाहिँ बालाउटी मेथड हुना बालको चाहिँ थप चाहिँ जा थय जा किन फर्दा छ तो यो कोही बालाउटी जा जलवा जे रुपेन रास्ताकी ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 यहाँ अध्यक्ष ठो मेला चाहिँ ढिसा ठो ललितपुर महानगर वार्ड नम्बर 6 रे छौ चाहिँ ठो धातु मूर्तिकाले प्रमुख उत्पादन स्थल ख अठेन्डो छन चाहिँ ठो राष्ट्रिय विभूति अर्निको नपल विभिन्न कलाकार मानज्योति सिद्धिराज बोधिराज लुचिराज राजकुमार ठोने कालो कुमारले राजन साकी विभिन्न कलाकार चाहिँ ठ्याक ठोय छन् छौ धातु मूर्तिकाले तो बजारीकरण नपाउ चाहिँ ठो उत्पादन बजाय गर्ने एउटा ठो फागुन 25-26 27 छिटो सोनियङ्ग हस्तकला तथा पर्यटन प्रवर्धन मेला यानो ख वो डाने ठो तेस्रो दिन अब अन्तिम दिन ख तो अन्तिम मसाको जिउ सुरुवात ख एजा ठोजा ठिसा ठुसी समापन ल्या महिना तो आठो निरन्तर जोया बुनी आठो चाहिँ हौटके यो चुपे मनो त वाचौं दु उल्लेख न वाचौं दु आठो हिजो ठो ललितपुर महानगरपालिकामा 6 पाखे चाहिँ विकास निर्माण ज्या अलावा विभिन्न लक्षित वर्ग ज्याइरहनु जुल वंगो जिबी वे ढोका जिमसा चाहिँ हस्तकला विभिन्न युवा तथा ट्रेनिङ दियो जुल अझै आठो आहान ज्याको ठो धाटु मुटिकन ट्रेनिङ भेट्नु जुल या ठो जिसा सुसा तो पुस्ता हस्तान्तरण युवा हस्तान्तरण या आ भन्दा पुलाम कलाकार पाखे वे कमी दुटी सिप चाहिँ नयाँ त या गुण छिसा तो योजना तयार जुल आठो मेला न छौ ठो ठो छिसा तो 6 वटा बेबे युनिट चाहिँ छन् दुगो छन् उत्पादन त चाहिँ युवा टेन सेक मतलब सेक वाला चाहिँ यानो ख आठो गुठो मेला चाहिँ छिसा तो निरन्तर दिपना याना आउने छि आठो गुठो सोनियङ ठो यो कोमुनो तो व्यास सोल तो जिल्ला प्रोत्साहन सुको जुला एले हुन्छ दिप ठ्यो ज्यागो ज्या चाहिँ दिपना ठ्याइ ज्यागो जिल्ला छ आठो सुनिसि जुले ज्या चाहिँ दिन्छ याक्न चाहिँ तो आठो वे वप इन द युरोपियन सन चाहिँ ट्रेनिङ का तो सोजो सोया ठुके सोयना सोया चाहिँ घटना जिथा छिखा दु हस्कले द चाहिँ छिसा चाहिँ ट्याटे फै लेंका टे फै न ध्यानमा गुठो आठो जिमोठो प्रयास सोने गको प्रयास गुठो आपाला बला जिमो तो प्रजा ठन सो बिजाति सकल आजमे द केमता चाहिँ व्यक्तिगत वटा पाके यो सुबाइ देशना जोजलपा सोक्मी पास्मी जिगो तो चैनल नवीन साके पॉडकास्ट यूट्यूबे वना सब्सक्राइब यान दिसा सुबह